Naposo. Yada ADB truly agric and more. Top choco, taste of chocolate. It's chocolatey. Latex from your partner for life. And a Vodafone cash merchant. Wamada Roma. And yade de bonkrata no Naposo no. Yade ebrewo. Abena pukwa hwini anocho abadwa sewa so enie. Ladies. Gentlemen. Ladies. Mr. Forsen. Adwa ho ye. Nyankopon jombo. Ye de nyame ase. De bon krata no. Na abana so wonkasa. Debi adwa wo de ye krata no man. Na o mic no edum bacho. Me bacho di lady. O say ladies. Na me meje so gentleman. Okay, bacho. Me de lady. Okay. Adwa yen krata no me ho ho kwa. Body din yankwa. Yankwa. Bo abena din yankwa. Na so aboni din. Say ode adwa ode say yes asie ema na da wo krata no yemfa nchemu no. Aba minister class. Ni amete ho ha ni o. Honorable, ni amete ho ha ni. Sa na menya ho kra no wo mfa fere kra nya se bia ene de ho aba hanti. Say ka ho ba na ko body ni straight. Na ye so aba nti me se me ye je ko wadaroma yenko wai na na hema yenko. The friend of the Bokrata, Edamanyuma no pay, and I draw my chassis. Now, what shall I say? Or more a day at all, so we say a walk at a fetu sumi nu. Nina ya enra for to some for the ma or my gun and Rasibi few copy mu. Na a year November 2022. A kohma bosika mo coca hon subject of mine no. Na omocha said yes, shene remo et sieno. Na was say or more a day a year budget review no eba. Na enra echo so omocha sa wushemu na ni sodi hunum na sha last year no mo boy amane say 2.8% and GDP growth ano mo shanim so man ebetumi adru na enra for to some for by no so mate so e dia kwa 1.5% na ni nyina no papa wo haidi obechemu ye no dan chen so a wo mo HS ne ma deda ne kwa mo san so sha bese 228 billion ya na wo mo shanim sano ni sika ya wo de bedi dwumane ade ne swate o ma save your money sika by 29 billion ya no ye de swate appropriation no wo mo se aba from entinye so mo san kra bet sika ni bi akodi e de aka ho amano saa eno edan chen a wo mo esan so ehwe hyehye ahodo pinu a aba ne ede gu akwan so wo mo se na esidi na ho ode eja ne na so pa eba no wo mo so a eje besi ahodo e wo banks no so a e wo mo sentin ko from said ye obia ehwehwe de na so ekọ from kakra ama adwedefo ho han wo mo eno edan chen so hwe inflation as at last year na ye de na base 54%. Omo cheso matumi ateso aba be 45-42 more. The almost session is afini be kona wiye no na omado bedru be 31% anase below eno ene de omo ehwenim se beba bedru ni nyina no eye ensem bia enra epiemu ewo hɔ no ma mebɔ no tofa edi ama wo na wo hyenso a UK aban no ena ebebɔ Ghana chidom wo mo de eye 3.9 million euros ena eba no so eye de omo ba be small scale mining sector no e was say you sanitize ye hye na e ho hyehyɛ no ekoyie na ye nso a ye sai no ene sase a ye futu from a ye sansiesie e do ha beba dache no sika we e 3.9 million pounds and wo de ba abesem no mo de be sanitize na bibia akoso na obi a wo peso tu fa ngon no e forma gudie no oban no ensi ne kwan ne mom no be ye no kwan paso eno so ho asam eda ha na omo kyese Ghana akoka executive council UN World Tourism Organization no Ghana akoka ho bie nti ye ni munyam hye sonko ya eno so abeto man no so na wo hwo mudwumadie no ene se ensahwemi ahodo ni nyina no ebegina brane Ghana so akoka ho a na e wo so hunu se Ghana ba no nsahwa adwumaden ekoso ho yie pa ya entoto eda ne komo eno so ho asem e wo de find the bokata yi mu a wo saka bia katafa etoso enwoche ene enkrono sem nyina e wo ho ma wo bekenkan adwa yenkoi Daily Guide Obokrata ni the big one. Nina efa my Ghana ye photo samfo kedo for reata na ready hanomo a. Emfonyini da wonim second ye do sa bra na white wo mfa ni agro. Na ne potomanto no so ekura no. Nyagro kra. E na wo hwe ne nchen ya na so afo abedi achiwe kan ho bi. Ma me abena wo sasare wo ha. E na doctor lawyer said ni nyina no kore mitimi fa doctor mitimi fa lawyer ni nyina ka ho leti enti ono so ejira ha openya na be twetwe nkomo nti se fa enra
media budget ni say num say nobody hu nkomo eno anti wa ha say enti no say ya back on track, back on business ni nyina mu no wo de bu nkyere mu be man ntimi nhyɛ da enwura mu sa na daily guide kwatafa ye to so ensia opanyina wo no na wo ye kwankyerefo opanyi ema youth employment youth authority no national youth authority Pius Enam Hajide na delegate bi akwafa krata ma no se esojaman constituency opanyi wo nko gina mu na wo mpre marche bedwadibre ewo ho na semi ramu nso a krata fa ya etoso miensa ensem wa ha ni nyina MPP amonyoko na bato a enche won ba beto busumi womi ne da yetoso aduonu ensia no na William Siamo na yetwefo Emma Presidential Election Committee no wo mo de list abeto abonten bia ya hodo a wo mo ebeto abano ti asante mantia moke University Pastoral Center goes wa hafo Pastoral Center corona sunwane ameya okunfi social center ebekoso tachiman Pempamse Hotel e wo Cape Coast Eastern Premier e wo Koforudua Accra High School e wo Accra Radak Hotel e wo Tamale na Relugu Senior High School e North East Damongo Youth Center Savannah Ganza Hotel e wo Bolgatanga Upland Hostel e wo wa Dambai College of Education Otimantemo Pastoral Center ho Regional Library Takrade Villa Boachi Hotel e wo Sefi yo so nti bia ya hodo anyankopon adma bosumi ya wura mu nei ne de to so aduonu nsia MPP mpanimfo a wo mo ayi omuti pre Frankatu ni de brabato de bekoso no na mabobo so nti we ne nsem ahodo bi na wonya daily guide obo krata no a obenya mu nchemu akire ha so ne football ho nsem nyina no egu ho na mede wo call daily graphic da obo krata ni mu na ya hwemu amane mede wo gina krata fa etoso edunsia na asema eda ha sije yi wasumpa ne ti asem we wo mo chese commercial division ewo of the Accra High Court no de tabo ato Australian mining firm bi a ye fe wo mo Cassius Mining Limited sanaka omode o my Ghana call international arbitration wo mo chese $300 million ene asema so sem bi da wo mo ne o my Ghana entem ye Ghana ban no entem ne nyina ene se wo mo chese na aban no omo wo tumi a waso mo koye prospecting bi na ebra no esu na ka wase aban no extended term no edema wom no aban no anye ne saa no mo hu ne se Ghana ban eno ma ni yie ne saa so no mo tabra asem no ede akọ na so High Court no ede tabo ato wom so ese enya de be adwuma na hwe saa man so twen a esase ebe se February wa fi we mu na eho sem ehase wo mo epe empatasika bi eno ene saa sika na ne court ase ese wo mo empene no na wo hwe mu a eye jaja wote na dwam eye Justice Akua Sapoma Amoa wono na wode tabo no eto wo so enra ya wo chese wo hwe mu a ansampo na ewe ebeba no na aban lo ye panyi eye gofere ye bo adame edo mo ekokodan court ne se High Court na sase ya wo edi asem no enti until se Ghana court no bedi asem ne bewie no adwumako no enitumi so mo besan tabri asem no edi akoba bi foforo eno na enra injunction application attorney general edi koye no court egitu mu ene wode ye adwuma ewo ha na kratafa etoso edunson so ebo amane esa MPP edi guidelines abetudwa ye no no ebe hwe se super delegates conference abekoso no empenyefo EC ene wo mo a wo mo eka bie wo mo a wo mo ehye edi amabato na baso no edi be ye adwuma na ne saso no party no ahye se obi a oye government official na ahye se obi ye soafo wo ya ban krate pani anase oye kwanchefo pani odadwuma ko bia no a oni tumi ese wono ebetumi akogina ese polling agent ediama presidential aspirant bia ewo de ebekoso no eno asem eda ha eno chinso no party no ahye isi se omo hwe se ebia obi aba wato awie no obi ntumi ntresi nkohunu se abna poko ahwene eto abade masumasi anasa sumasi bi enti no omo emfa code bia no no eye complex serial numbers bi na enye se de beye na obi ntumi mu akire enkohunu ba bia obi to na ba ekoye matwo mani ade ensesa obi amakwan emomo eba bi omo eto aba obi anso a ono so eye delegate no ewo akwanya so beto aba no baako wo se EC enhwe se obi a emfa mobile phones enko ba bi a okwakoto aba no enko nkotwa mfa memeto abonten eno ene eye hyehyɛ pi no eka ho no ena party no ede agu akwan so a wo mo ehwe anim sa bosumi ye yesimi na ye first no ne de to so aduonu nsia super delegates conference no ebekosom ne feto so du so ha ya na migina na Yura Joseph Yami ye national organizer
edema NDC ni phone da asemi ho wo mo exercise voter region party no abomodien adidwuma wo mo de ma entete ne nchekere na wo mo ede emanim jesonko party officers a wo mo ewo voter region ma kwakomo mu training ni nyina ya hobo a party de gu akwan so ahead of the 2024 general elections and also eho asam ewo daily graphic anim ha sei na tertiary students so makwakosia NCA eyen sahwe no mokoye wo mo de mo fam kwan wo mo fa so dio mo dwuma ne ade eno so ewo ne fa to so aduonu ensom na Ghana so na se say no makwakokan World Tourism Organization Executive Council ho a me de ho amane ema wo ewo define dem eno so ewo daily graphic ha me de enchimu no amma the new crusading guide enie na yedim say budget ya band the big one ni nyina no be budget na member se ha CJ say on say ya amamre won nti mame wura amamre mu kakra na mi wura amamre mu a na kwata fa to sunsia opanyini ya kan ho asema no pay o say need to do family set record straight says ni Otukwame is not chief of Pokuase na chese ni dodo abusua busua panyini no Grace na dokua dodu oni jaseche ya wo Pokuase ni ofe nkwanta bi se otoso 9 ade kwata ababonte se yansi omu bibia se opanyini ya wo nambo ne homra ne se ono ani Pokuase hene ne se wo mu atu nade so ni Otukwame enti wonye Pokuase hene said the wobo ne ho emrane no na afa yensa enko abakoma hene so nsem ni nyina ye housing project no ba we so ho ntia no mutu no so montia se o sa banya bagia asase no 50 years ago sa wo de kwakoyen empreku bratas enti se ekoba se esusua no asesa e wo sa wo san ba na ne abusua ne tena se busua ko be yedunan ensase na ban ne begiye na wo ne sa busua ko no tena se chom se no ye nya nye empreku di biem ye besi affordable housing so eno a o manye no an se chese de mo pese mo ye wasase no so no mo ko twa homo enti o ma de o mo se mo si asase no so ho no se na mampanyini kwa na mo se mampanyini nsi ho ene eye works and housing minister mo say mo si waso mo dia so be form for the project mami nchia mi nua bantama asensu buachi mami nchia no no ye she usa nra mo ye demonstration boko jan na chese ni braba na yankwa akwatia abakoma hene busua wa akwatia se enche omo de mo egu akwa bom besi akwatia hene na obegina mu ahwe ma mpuntuo ye sefata no aba ama bibia ye kama enti emunchemu ewo eye the new crusading guide mu ena said ye pious enam hajiden so MPP fo bia kwafa krata ama no se wo megina wapoye mantem waso jaman no ne nyina mu ensem ewo the new crusading guide emu o se UK Ghana gold mining program launched to sensitize small scale mining sector and nso mu ensem ewo the new crusading guide obokrata CJ ntinsem na ba ye ko birthdays okay